Adnan. Adnan. Wah, mengenalkan. Mengenalkan, ayo bedog. Halus ya. Alhamdulillah. Wah, berat sekali. Nah, ini ya, apain lo turunin gua tenang lo turuninnya macam-macam lo sama gua lo jangan macam-macam sama gua lagi enak-enak turunin ya. Nan, ngapain lo gua lagi enak-enak diturunin, lagi tidur diturunin. Sebelekok lo melekok mau rek nempok Ajun. Waduh, rambut gue kusut cuy, rambut gue dikusut begini. Aduh, jatuh cuy. Aduh. Lihat gua. Mantap cuy. Waduh, baju gua dijatuhin loh. Adnan. Kamu tuh macam-macam nih gue. Kenapa dagu gue nih? Aduh gue. Adnan, lucu